Balang metong kekatamo, kabilang tamo king metong a komunidad. Atin tamong karapatan at dapat atamasa ang balang karapatan atin lang katulid at tungkulan. Dapat tanang isane ring kekatamong kayagwan, ban ato badla ring obligasyon tamo ang manatili ng isip at puso ring kekatamong pangarap. Abalo mo king lisyon ay ni, ing konsepto ng karapatan, ban iugne mula reti king aldoldo mong pamibebe, alimu king kekang sarili, ampong pamilya, nung ne pati king komunidad, akekang tutuknangan, ban lalo meng apaulagan iti. Milk ay esplikala ring balang miyembro ng komunidad atin lang karapatan. Learning objectives ay ibiyeya ing kabaldugan ning amanong karapatan. Ay isplika ing kalamnanda ring banang karapatan. Ay iyuyugne ing karapatan king aldoldong pamibiyebe king sarili king pamilya ampon king komunidad. Papaulagan la ring karapatang at tatamasa. Subukan. Gawan 1. Nano na ing balo ko. Gawan mula pare ning makatuking pamanyubok, ban abaluta nung anggano ka rin ing belwan mo. Mas lalo da kang asopan nung maging matapat ka king pamakibat mo. Samasan mo, anak. Tuntunan. Basan ng masalese ring balang kutang ang ponte latag. Pilinan at isulat ing letra ning kakibat king pipakibatang patil. Bilang 1. Nano ing awos king pribileheyo at dapat atamasa ning balang miyembro ning komunidad. Nano ing awos king pribileheyo at dapat atamasa ning balang miyembro ning komunidad. A. Karapatan. B. Kapanintunan. C. Tungkulan. D. Serbisyo. Gusto ka. A. Karapatan. Bilang 2. Nino ing mamye karing karapatan at dapat mong atamasa. Nino ing mamye karing karapatan at dapat mong atamasa. A. Kaluguran. B. Kamag-anak. C. Pengari. D. Pisan. Kagaling mo. C. Pengari. Bilang 3. Nung mibye ing kekang karapatan bilang anak, naning kekang panamdaman. Nung mibye ing kekang karapatan bilang anak, nano ing kekang panamdaman. A. Maging masaya. B. Maging malungkot. C. Maging mareklamo. D. Maging masyas abunto. Gusto ka. A. Maging masaya. Bilang 4. Insano ka ring makatuki ing karapatan. Insano ka ring makatuki ing karapatan. A. Matudtud kang maranon. B. Mandilo aldoldo. C. Magaral masalese. D. Dagol amasanting panugali. Gusto ka. D. Dagol amasanting panugali. Bilang 5. Makananulang apasalamatan ling kekatamong pengari. Makananulang apasalamatan ling kekatamong pengari. A. Emula papansinan. B. Emula sisikaswan. C. Kalyan la king gagawan la. D. Tukyan ampong respetwan la. Kagaling mo. D. Tukyan ampong respetwan la. Balikan. Magaling. Lawenta mo ng makanano katibe ing abalo mo king bilabas adisyon. Gamitan niya ing concept map ban mayakit in pamiyugneda ring amano king kilub ning kawun pakibatan mula ring kutang. Komunidad. Ding institusyon amamya serbisyo ban mibye ing karapatan tamo, bale, pamilya, palengke, lugar pi panalanginan, eskwela, sentrong pangkalusugan, barangay, munisipyo. Pamprosesong kutang. Bilang 1. No ka rin lang mayayakit ding balang litrato. No ka rin lang mayayakit ding balang litrato. Gusto ka. King komunidad. Bilang 2.
Nano ing asa saop da ke katamo ring balang institusyon ban libye ing serbisyo da ke katamo. Nano ing asa saop da ke katamo ring balang institusyon ban libye ing serbisyo da ke katamo. Uwa, kagaling mo! Balang bubuo king komunidad, manielang serbisyo, kalupan ng serbisyong medikal, libreng edukasyon, pamagpanatili king kapayapan king komunidad at aliwapa. Bilang 3, no ka rin bubuo king komunidad kamunto, ban mabiyasa kang mamasa. No ka rin bubuo king komunidad kamunto, ban mabiyasa kang mamasa. Uwa, gusto ka, king eskwela. Tuklasan, mekeni atin kung ipakit alitrato keko, basan me pa ing tuntunan. Dialogo, suryan. Suryan me ing makatuking dialogo. Pakibatan na rin kutang, king pipakibatang papil. No ka rin kayo munta, anak? Ima, munta kami po sana king tindahan. Nanong salwan niyo? Ako po, sali ko pong nilagang mais. Ako naman po, sali kong lapis at papel. O sige, ore na rin pera, ban asa diyo ing buriyo. Agad kayong muli. Pamprosesong kutang. Bilang 1, nino ring atyo king litrato. Nino ring atyo king litrato. Uwa, gusto ko. Iima ang poring adwa ng anak. Bilang 2, no ka rin lamunta ring adwang anak. No ka rin lamunta ring adwang anak. Uwa, gusto ka, king tindahan. Bilang 3, nano ing buridang salwan king tindahan. Nano ing buridang salwan king tindahan. Uwa, kagaling mo, mais, papel, ampong lapis. Bilang 4, payagan na labang imara, bakit? Payagan na labang imara, bakit? Uwa, gusto ka, opo kasi kailangan daring anak. Bilang 5, nano ing binye ng ima karing adwang anak. Nano ing binye ng ima karing adwang anak. Uwa, kagaling mo, pero suryan. Basan may masalese ing tutuking poesyo, kaybat pakibatan mo laring kutang tungkol kanini. Ing dialogo a binasa mo, metong yang sitwasyon a marilyari king metong a pamilya nung no ka rin libibe ing karapatan daring anak. King poesyo naman a balume ing konsepto ning karapatan o pribileheyo a dapat libibe karing balang anak king komunidad. Masayang pamamasa king poesya. Karapatan daring anak, sinulat ng dalagang barangay. Karapatan daring anak, sesenoning matwa, sapat apamangan, ampong masustansya. Karela na ibe, yan karapatan da, banungub magaral, kanitang eskwela. Sinabi ng Rizal, deting anak ngana, king bukas ning balen, ilaring pag-asa. Nung ilang pag-asa king aldoning bukas, karapatan tukyan ing aral amayap. Pengaring tuturo ketang ustong dapat, balang etaluntun king gustong landas. Karapatan daring lugurandong tapat, ding matwang malugot karela mi sapwak. Pamprosesong kutang. Bilang 1, nanuya pamagat ing poesya. Nanuya pamagat ing poesya. Uwa, gusto ka, karapatan daring anak. Bilang 2, nanula ring karapatan ame banggit king poesya. Nanula ring karapatan ame banggit king poesya. Uwa, gusto ka, karapatan maging masikan pamikakatawan, karapatang makapag-aral. Bilang 3, nano ing dapat gawan karing balang anak. Nano ing dapat gawan karing balang anak. Uwa, kagaling mo, ibye ing karelang karapatan. Bilang 4, nino ing mame karing pamangailangan daring balang anak. Nino ing mame karing pamangailangan daring balang anak. Uwa, gusto ka, ding pengari. Bilang 5, bakit kailangan lang luguran ding anak?
Bakit kailangan lang luguran ding anak? Uwa kagaling mo, bandagula ring anak malugod. Lawan ming graphic organizer king lalam, banlalo meng malinawan in konsepto ning karapatan dapat mibiye king netong anak. Mibait at midinan lagyo. Magaral banayabot in pangarap. Mamiling relihiyon at manalangin king pisamban. Makapili king aborian mo. Lawan niya in graphic organizer, basan mula ring kabaldugan o katuturan na ning amanong karapatan. Karapatan, bagay dapat mibiye karing balang tao. Dapat tanggap ning tao. Dapat ipagkadob king tao. Dapat atamasa ning tao. Palalaman, dagdag impormasyon, pakibalwantala nung nanulangan ding karapatan dapat mibiye king metong anak mayayakit king balang litrato. Pamprosesong kutang. Bilang 1, nano ing kabaldugan ning karapatan kekang atandanan. Nano ing kabaldugan ning karapatan kekang atandanan. Uwa kagaling mo, bagay dapat atamasada ding anak. Karapatang mibayit ampong midinang lagyo. Ding pengari tamo, pabinyag takatamo. Karapatang luguran ampong sesen ding pamilya. Tunay ang importante in pamilya king meto nga tao, uling maulaga in lugod ibiyeda ring pengari tamo. Karapatang mitayis in sariling talento o belwan, king eskwela tamo abalo in kayagyuan agawa tamo. Karapatang makapag-aral. King eskwela ya mabiyasang sumulat, mamasa, magkanta, mamilang, at magpoesya ing metong anak. Karapatang dagol masanting panugali. Maging mapaminto ko karing matwa kay katamo. Karapatang maging masikan pamikakatawan, ampong ligtas king panganib. Ding pengari palawe dala, king doktor ding karelang anak, ban milawot king nanumang sakit. Palabungan. Iyugne mula. Iyugne ing litrato king dane A at ing karapatan king dane B. Isulat ing letra ning pakibat king pipakibatang papel. Bilang 1, lawin ing litrato nanuya ing sagot. Uwa usto ka I. Karapatang maging masikan pamikakatawan. Bilang 2, lawin ing litrato nanuya ing sagot. Uwa usto ka C. Karapatang makapag-aral. Bilang 3, lawin ing litrato nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo D. Karapatang apaunlad ing talento. Bilang 4, lawin ing litrato nanuya ing sagot. Uwa usto ka B. Karapatang makapamyalong makapamasyal. Bilang 5, lawin ing litrato nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo A. Karapatang makapiling relihiyon. Correct ka Ken. Di na niyan checking gulis nung ing panyalita, papagit siyang karapatan ng anak at ekis nung ali. Isulat ing pakibat king pipakibatang papel. Bilang 1, magsanaya ilinda king pamangamit gitara. Magsanaya ilinda king pamangamit gitara. Uwa usto ka, check yo. Bilang 2, migpasaliyang pialungan inena agyang atinne. Migpasaliyang pialungan inena agyang atinne. Uwa usto ka, check yo. Bilang 3, manyiklodya iklark kareng makatwa. Manyiklodya iklark kareng makatwa. Uwa kagaling mo, check yo. Bilang 4, matamadyang manigara lisyon ilina. Matamadyang manigara lisyon ilina. Uwa usto ka, ekisya. Bilang 5, mandiluya aldoldo ilito. Mandiluya aldoldo ilito. Uwa kagaling mo, check yo. Gabeking gawan 1, isulat me.
Isulat king gulis ing karapatan a lalarawan o papakit ning panyalita king balang bilang. Bilang 1, gagamit po at opo nung kasabi laring matwa. Gagamit po at opo nung kasabi laring matwa. Uwa, gusto ka, karapatang dagol ating masanting panugali. Bilang 2, pepareis truda ko king munisipyo anyang may panganak ko. Pepareis truda ko king munisipyo anyang may panganak ko. Uwa, gusto ka, karapatang may bayit ampong medinang lagyo. Bilang 3, mamangan kong gule ampong prutas. Mamangan kong gule ampong prutas. Uwa, kagaling mo, karapatang maging malusog. Bilang 4, mamyalong ko king pariki. Mamyalong ko king pariki. Uwa, gusto ka, karapatang makapaglibang. Bilang 5, magsane akong tutugtog piano. Magsane akong tutugtog piano. Uwa, kagaling mo, karapatang apaunlad ing talento. Gabi king pamagsane 1, litrato suryan. Pasaop ka king pengari mo, isulat siya king pipakipat ang papel nung nanuya ing karapatan ning anak apapakit ning balang litrato. Bilang 1, lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, karapatang makapiling sariling relihiyon. Bilang 2, lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, karapatang apaunlad ing talento. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka, karapatang sesen ampong luguran ting pengari. Bilang 4, lawening litrato, nanuya ing sagot. Uwa, kagaling mo, karapatang mibayit ampong medinang lagyo. Ayusan laring makagulong letra, ban makabuo kang amano. Isulat ing abuo mong amano, king pipakibatang papel. Bilang 1, ayabot tamo ing pangarap tamo, nung mayari tamong mag-aral. Ayabot tamo ing pangarap tamo, nung mayari tamong mag-aral. Uwa, gusto ka, edukasyon. Bilang 2, kailangan ning katawan ing masustansyang pamangan. Kailangan ning katawan ing masustansyang pamangan. Uwa, kagaling mo, kalusugan. Bilang 3, ding manungkulan babantenda ing siguridad da ring tao. Ding manungkulan babantenda ing siguridad da ring tao. Uwa, gusto ka, kaligtasan. Bilang 4, panatilian da ing kapayapan king komunidad. Panatilian da ing kapayapan king komunidad. Uwa, gusto ka, katahimikan. Bilang 5, pribilehiyo ang mabibiye karing anak. Pribilehiyo ang mabibiye karing anak. Uwa, kagaling mo, karapatan. Gabi king pamagsane 3, pakibatan niya ing graphic organizer. Isulat la ring maging resulta nung mibibye la ring karapatan da ring anak ampong resulta nung alila mibibye ring karapatan da. Nanula ding sagot. Uwa, kagaling mo, karapatan da ring anak. Resulta nung mibibye la ring karapatan, malusubla katawan, masayaya ing anak, dagulyang atin pegaralan ing anak. Resulta nung alila mibibiyering karapatan, sakitin niya yung anak, dagulyang mangmang yung anak, dagulyang masanting panugali yung anak. Malayang gawan 1, kulayan me, kulayan niyang birdie ing mabilog, nung ing panyalita papasyag yung karapatan ning anak, ampong kulayan niyang maluto nung ali. Bilang 1, mirinan sariling lagyo. Mirinan sariling lagyo. Uwa, gusto ka, berdi. Bilang 2, mirinan marakal apyalungan. Mirinan marakal apyalungan. Uwa, gusto ka, maluto. Bilang 3, mangan masustansyang pamangan. Mangan masustansyang pamangan.
Usto ka, birdie. Bilang 4, mirinan bayong imalan aldoldo. Mirinan bayong imalan aldoldo. Usto ka, maluto. Bilang 5, mirinan sapat a edukasyon. Mirinan sapat a edukasyon. Kagaling mo, Bertie. Malayang ebalwasyon. Suryan laring litrato. Di na niyang masayang lupa inggulis nung ing litrato papakit siyang pamagrespeto karing karapatan daring anak ampong malungkot a lupa nung ali. Bilang 1, lawenyeng litrato nanuya ing sagot. Gusto ka masayang lupa. Bilang 2, lawenyeng litrato nanuya ing sagot. Gusto ka malungkot a lupa. Bilang 3, lawenyeng litrato nanuya ing sagot. Gusto ka malungkot a lupa. Bilang 4, lawenyeng litrato nanuya ing sagot. Gusto ka masayang lupa. Bilang 5, lawenyeng litrato nanuya ing sagot. Kagaling mo, masayang lupa. Malayang gawan 2, pantunan me ing amano. Pantunan ang pong isulat king pipakibat ang patil ding 5 amanong at yuking word box nung mibibi ing karapatan tamo. Nanula ding sagot. Kagaling mo, katahimikan, kalusugan, edukasyon, kaligtasan, karapatan. Malayang ebalwasyon 2, basa na ring telatag, di na niyang batuin ing rektangulo nung magpakit siyang pamagpaulaga king karapatan ampong bulan nung aliya. Bilang 1, mayari aking pamag-aral na isa. Mayari aking pamag-aral na isa. Gusto ka batuin. Bilang 2, payat ampong panayang masakit irene. Payat ampong panayang masakit irene. Gusto ka bulan. Bilang 3, di nagulya ialan ating takot at manalig king apong Ginoo. Di nagulya ialan ating takot at manalig king apong Ginoo. Gusto ka batuin. Bilang 4, pakalat-kalat siya i-Aldred king dalan. Pakalat-kalat siya i-Aldred king dalan. Gusto ka bulan. Bilang 5, di nagulya ing anak amasyas buntok ampong basagulero. Di nagulya ing anak amasyas buntok ampong basagulero. Kagaling mo, bulan. Tandanan, ngening ayari mo na rin yayaliwang aktibidad nanuya ing konsepto ning karapatan. Nanula ring karapatan at dapat may biye karing balang anak. Tandanan, karapatan, pribilehiyo ang mibibiye karing balang anak king komunidad. Ding karapatan, mibayit ang pong midinan lagyo, dagol ang maayos ang pong masikan panikakatawan, makapag-aral, manyalong, manuknangan king malinis ang pong ligtas a paligid. Balang karapatan at inyang katulid at tungkulan. Pamangawa, gawa kang sulat karing kekang pengari, bilang kapasalamatan karing karapatan amibye keko. Gamitan niyang padron ing sulat at tsulalap. Nanuya ing sagot. Kagaling mo, kaluguran kong tatang ampong ima, maya pong aldo. Bisa ko pong magpasalamat kay kayo, king binyeyo kanako, kalupaning, dininan nyo kong lagyo, pepag-aral yo ko, atin kong malusuga pa may kakatawan, ampong tuknangan. Paulaganda kayo po, anya, mga kuko po na gawan ko po ing kakong obligasyon at katungkulan kareng kakong karapatan. Kaya kayo po, pasalamat lito. Rubrik sa gamitan, timpamamye puntos. 5. Masadesaya pangagawa ing sulat makaindensya ing mumunang panyalita.
4. Aliya makaindent ing mumunang panyalita malinoya, payabot at diwa. 3. Makaindent siyang mumunang panyalita aliya malino ing payabot ng diwa. 2. Aliya makaindent ing mumunang panyalita ampong aliya malino ing payabot ng diwa. 1. Alang makagawang sulat. Ebalwasyon. Kagaling mo anak. 5 palakpak para keko. At yun ka aking panauling pamagsani. Sana abalume ing konsepto ng karapatan ang poring pribileheyo ang ibibiye keko. Tandanan mo sana ini, banayog ne mula reti king aldol domong pamibebe. Alimo king kekang sarili ang pong pamilya nune pati king komunidad anong nuka rin ka kabilang hangga king puto king pamanigaran. Tuntunan. Basan lang masalese ng balang kutang at telatag. Pilinan ang pong isulat ing letra ng pakibat king pipakibat ang papel. Bilang 1, nanuya ing awos da king bage ay pagkadup king tao ang pong dapat nang atanggap ning anak. Nanuya ing awos da king bage ay pagkadup king tao ang pong dapat nang atanggap ning anak. A. Obligasyon. B. Karapatan. C. Tungkulan. D. Gawan. Gusto ka. B. Karapatan. Bilang 2. Nano ing katulid ning balang karapatan. Nano ing katulid ning balang karapatan. A. Gawan. B. Sabyan. C. Tungkulan. D. Tuparan. Gusto ka. C. Tungkulan. Bilang 3. Nung ing metong anak masiganya pamikakatawan, nano ing epekto na niti kaya. Nung ing metong anak masiganya pamikakatawan, nano ing epekto na niti kaya. A. Biyasaya. B. Maynaya. C. Sakitan niya. D. Malungkot ya. Gusto ka. A. Biyasaya. Bilang 4. Nanong malyari nung alilamibye king metong anak ing kayang karapatan. Nanong malyari nung alilamibye king metong anak ing kayang karapatan. A. Kumpleto ing biyena. B. Mipaboren niya kabang daragulya. C. Makapangan niya king burinang pamangan. D. Mag-aral yang masalese ban ayabot na ing burina. Gusto ka. B. Mipaboren niya kabang daragulya. Bilang 5. Insano ing epekto na ning pamanupad karing karapatan daring anak. Insano ing epekto na ning pamanupad karing karapatan daring anak. A. Magpalimusya king dalan. B. Aliya makapangan gule. C. Alayang tuknangan. D. Asulat ne ing lagyuna. Kagaling mo. D. Asulat ne ing lagyuna. Hangganin mo Kenny. Paalam.